Dilem, dilem, čekaju ga djeca. Djeda Mraza, kome nema premca. Dilem, dilem, svi bi poklon htjeli, ali djedić neće da ih dijeli. Aj, što ćemo? Aj, bez poklona ostaćemo. Aj, što ćemo? Aj, bez poklona ostaćemo. Kaj sad večeru? Bože, opet neki problem. Ne bi znala, gospa Klara, ali on još ni krenul. Jezus Marija! Ni krenu! On je skoro sve upropastio. Ajmo malo bliže prozoru da bolje čujemo. Ja. Ne bu nas niko video. Mislite? Ne bih htjela da neko pomisli da prisluškujemo. Ma ne bu. Zima je. Da stavimo kape. Aha, je, imate pravo. Ajme, meni opet ove dvina ponistri, o majko moja mila, samiluj mi se ovdje. Ma samo slobodno uživajte dame, ko bi bija luda pomisli da vi špijate ovdje. Samo slobodno. O majko. Ali samo da znate, poklonit će ove godine vaše fumare za obić. A Jesi čuje kaj? Samo malo bliže, gospa Klara. Sad se sve vidi. Cum gote sviju! Nisi još ni oblekao za put. Penzija! Tako smo rekli. Znam, ali... Nema, ali razmišljao sam cijelu godinu. I smislio penziju. Jesi baš tako umoran? Nisam umoran, ali sam razočaran. Kaj je ovo sad? Nemam pojma, gospa Tereza. Sva sam u šaku. A što te tako razočaralo da te se žuri u penziju toliko? Ma sam sebe razočarao. Dijelio sam poklone i onima koji to nisu zavrijedili. Pa kako to misliš? Pa tako. Mislim na lijenu djecu, nevjerne muževe, babe tračare. Misliš i to na ove naše susjede? Jesu radoznale i tračaju, ali nisu zlobne. pa da zbog ljudi kao ove dvije lapače žuri u penziju. To ne mogu dozvoli. A recite vi meni di ću ja naš drugi ovakav posal. A nije mi još vrijeme ni za penziju. I šta bi bilo sa mojom kućicom? Pa nisam još stiga ni ofarba, ni namisti. Nikako, baš nikako, to ne more biti. Ma ne mislim na to. Ima toga puno problematičnijeg. Ali ima i boljeg, puno boljeg. Svi oni dobri ljudi, sva ona dobra djeca, pa nećeš valjda njih ostaviti bez poklona ove godine. Nemoj ti mene obrađivat. Idem na put samo ako mogu dijeliti poklone samo onima koji su pošteni i vrijedni. Ako ne mogu tako, penzija i kvit. A što ćemo sad? Pa znaš da sam vezan ugovorom. Ne mogu ja promijeniti pravila. A po dosadašnjim pravilima neću. Ček. Idem ja nazvati centralu na sjevernom polu,
pa ću ih pitati jel može tako kako ti hoćeš. Može. Ako pristanu, ideš li onda? Iz ovih stopa. Daj 5. Evo ga! A, nemoj tako da žuriš, Deda Mraze. Bolje ipak da ideš ti u penziju. A onda će mene svi da slave, meni da se vesele, mene svuda da traže. Doduše po žbunju, a ne po džacima. A zlato će da dobiju samo oni koji su dovoljno pametni i istrajni da do njega dođu. Zato ti nemaš šta da se brineš, samo se opusti i uživaj, brate. A da ne pomenem da ćeš moći i dijete da zaboraviš, mislim gladovanja i tako to. Ne mora više da se spuštaš niz one uske odžake. Sve ti prepusti meni pa da vidiš discipline i dobrog ponašanja. Gospa Tereza, kaj mislite, bomo mi dobile poklon ove godine? Pristali su! Ne mogu vjerovat. Znači, mogu dijeliti poklone samo onima koji su to zavrijedili. Svijet se stvarno mijenja na očigled. I treba da se mijenja, zavređujemo bolji. Nego, ajde ti promijeni odjeću, pa lijepo na put. Sve sam ti lijepo priredila, čisto, ispeglano, mirisno. I šta bi? Ja bez tebe. Rudolf, budi spreman. Za 10 minuta krećemo. I sjeti se, pokloni idu samo dobroj djeci, dobrim muževima, ženama, dobrim ljudima, samo njima. Ne bi ja to znao da mi ti ne ponoviš. Mora tvoja biti zadnja. Žene. Ej, Rudolfe, pa debre žuriš, možeš da mene da radiš, pa stani da popričamo kao ljudi, mislim, kao sobi i leprekon, pa stani, ajde. Ma već ja letim, zelembaču, jedan. Odi ti svojim putem, a ja i di ćemo našim. Ajde, svak na svoju stranu i nek ti je sa sričom. Ćao! A vratio si se! Jedva sam dočekala. Kako je bilo? Meni dobro. Puno brže sam sve obavio. Ne znam kako je bilo onima koji su ostali bez poklona. Da samo vidjela face. Šokirani, brate. I treba da su šokirani, možda nešto pametno i nauče. Pa nećeš valjda nagrađivati što ne valja. ja. Koji bi onda primjer davao mladima. Normalno. Dobro. I starima. Evo nama Deda Mraza, prazna mu je vreća, prazna mu je vreća, prazna mu je vreća. A izvređeni divnjake, ušla silna sreća, ušla silna sreća, ušla silna sreća. Gospa Klara, ste vi dobili poklon ove godine? Ja ne zniš. Nisni ja. Kaj mislite, gospa Tereza? Zakaj? Ja stvarno ne znam. Gospa Tereza! Mislite da su susedi bili ozbiljni o poklonima? Da smo malo virkali tuđe živote i ogovarali. Malo, gospa Klara, nemojte biti tak skromni. Nije baš bilo malo. Sad se mislim, jel to vredelo? Sad smo na crnoj listi kod Deda Mraza. A kaj sad? Nazad ne mremo. Ali moramo biti bolje od sad nadalje. Ja bih htjela da u sljedećem videu budemo pohvaljene. Pa gospa, možemo se potruditi. Zakaj ne? Zakaj ne? Zakaj ne?